drugare. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro. Gde ćemo? U Pičkovac. Bre, ko je tebe naljutio od rane zore? Ba nije bre, stvarno. Iz centra Sremske Mitrovice vozimo pravo. Na kružnom toku idemo levo, prođemo podvožnjak i malo pre kazneno-popravnog zavoda skrenemo desno. I tu smo. Dobrodošli u naš Pičkovac. Neprijatno, ali tako je. A onda neki kulturniji koji se razumu u latinski kažu vaginovac. Ne dolikuje mojim godinama da ja se tako izražavam. Koristimo naziv i Čičkovac baš da bismo ublažili taj, da kažemo, šaljiv ili bezobrazni naziv. Kogod ode gde ćeš u Pičkovac. Taksim u Pičkovac. Vozi u Pičkovac. Sve u Pičkovac. Tako. Look what a beautiful paprika. Kao što možete vidjeti, nije nedođija, a nije ni šala. Meštani kažu da naziv postoji još od 70. godina prošlog veka, kada je nastalo i samo naselje. A ko je kumovao i to bez pardona, to ni oni ne znaju sa sigurnošću. Jedna od tih teorija koja je zanimljiva i logična je za takav naziv, da su naravno dobrostojeći ljudi, a to su bili lekari uvek, ginekolozi u ovom slučaju, napravili prvi kuće u tom naselju. I po tim ginekolozima koji naravno rade na toj stvari, celo naselje nosi i danas naziv Pičkovac. Pa doktorka Janjić, pa doktor Pingović, pa doktorka Petaković. Bože, da li je još neko bio? Naselje kada je počelo da se gradi, to je bilo iza pruge. A pošto je prelaz bio kod petlje di se vozovi premještaju, dugo se jako čekalo na rampi i svi su ljudi govorili to je tamo negde Bogu iza nogu, pa onda već im dosadilo i to, pa skraćeno je bilo, to je tamo u Pičkovcu. A ovdje se priča i da je bila ljubavna oaza mladih da napuste grad, pa onda malo dođu na periferiju grada i ovdje su našli neku romantiku. I to je jedna od anegdota za nastavak, da su ljubavi se ovdje mnoge rađale, stvarale i tako dalje. I kako god da je nastao, naziv se tokom godina odomaćio među ljudima. Ipak to se nije dogodilo kada je u pitanju moderna navigacija. Zato nas je zanimalo da li su ga priznale zvanične gradske institucije. Zvanično nosi naziv Severno od Planinske, tako da dovoljno je na navigaciji ili da ukucate neku od ulica. Kažem, blokovski uređeno, ima 4 ulice koje su ispresecane sa još 4 ili 5 ulica, tako da ako ukucate Pičkovac, verovatno vam neće ništa, neće vas dobro odvesti put, ali svakako Severno od Planinske je sada već zvaničan naziv. To nama ne znači ništa, to piše u nekim aktima, ali sav narod, ako pitate za to naselje tamo, odakle ste, on kaže iz Pičkovca. Čak sam mislio vizit kartu da stavim Pičkovac, međutim nije baš bilo. Iako je na periferiji Sremske Mitrovice, meštani se na život u ovom naselju ne žale. Jasno mi je i zašto. Mirno je i tiho, ima dosta zelenila, a opet blizu su vrtić, škola i ambulanta. A i pekara je odlična, verujte na reč. Imamo sve što je infrastruktura super. Dobili smo podvožnjak pre par godina, mi smo sad u gradu. Ja biciklom stignem za 5-6 minuta, autom za 2-3 minuta. Imamo kružne tokove, za čas smo u gradu. Svu svežinu iz Fruške gore mi direktno dobijemo. Jer levo ima još 2 ulice iza nas i dolazi autoput, preko autoputa je Fruška gora. I svežina, i mir, i tišina. Prirodno naselje. Naselje je postalo vrlo atraktivno. Čak i sve kuće koje su se prodavale prethodnih 20 godina mogli da se prodaju, sad se prodaju.
Mislim i sad je došlo dotle da kuće više i nema na prodaju u naselju. I da se razumemo, oni sa kojima smo razgovarali saglasni su da bezobrazan naziv mesta u kome žive ne bi menjali. A ukoliko vas put navede do ovde, da znate, nema razloga za snebivanje. Slobodno kada dođete ovde, koga god pitate di se nalazimo i dakle smo, svi će vam sa osmehom reći dobrodošli u naš Pičkovac.